Selamat sore. Hari Kamis tanggal 27 April 2023. Update terbaru pasar sekarang di sini di Lembang masih sepi. Masih ada beberapa orang yang hadir. Kebanyakan mereka libur. Mungkin karena masih bermalas-malasan. Biasanya ada tukang daging. Jadi 17 sosis, terus ada cilung, ada dogi juga. A few moments later. Pak Kristal. Ada tumang habis ke foto ya. Ini barara daging di resep nih lagi. Tak semak gimana tak warag. A few moments later. Rame emang maremanya. Gitu aja. Orang goda tukang cilung. Asa inget baheula jualan cilok. Kala keur digoda heula ye. Aduh, diriung mangkani ku parawan hongko lobana mata grogi ya. Adeg-deg.